Maria poi hajan ngadem hi krup ngatan hislut ngahun hi idru Tang Maria poi hajan ngadem hi krup ngatan hislut ngahun hi idru Mariang bai ngai tenan ya ngan xem sha ngan wan Mariang bai ngai tenan sha ngan xem sha ngan wan Porbadang biang kiding kisik ngape ya pa ngasu ya bi Hapor badang biang kiding kisik ngape ya pa ngasu ya bi Kanam jong pa keleng kabit lajer kerteng kasen rangki Kanam jong pa keleng kabit lajer kerteng kasen rangki Mariang bai nyai pangnut syai pajak ko sentiu kiskun Porbadang biang kiding kisi ngape ya pa ngasu ya bi Mariang bai ba song kiblei ngan wat ya pa ngan siem cha Mariang bai ba song kiblei ngan wat ya pa ngan siem cha Ki poliu na trai mau kini ngas liang dik dik ya pa bandi Ki poliu na trai mau kini ngas liang dik dik ya pa bandi Mariang bai ken mau Porbadang biang kiding kisi ban pet ya pa nga iya bi Ka bas ngur jai jai katut rengkat ka bha rengkat kaku Ka bas nur jai jai katut rengkat ka bha hala kaku Mariang bai ba song kiblei ngan wat ya pa don ha Mariang bai ba song kiblei ngan wat ya pa don ha Ki poliu na trai mau kini ngas liang dik dik ya pa bandi Haki poliu na trai mau kini ngas liang dik dik ya pa bandi Tang Maria poi hajan ngadem hi krup ngatan hislut ngahun hi idru Tang Maria poi hajan ngadem hi krup ngatan hislut ngahun hi idru La la le la 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 le la la le la la Okay, thank you friends. We welcome here in the place of Sawar that we call that one falls here. So how do you feel when you are reaching here? The journey was beautiful, I must say that. I first came to know about this place through social media, Instagram obviously. Then I wanted to visit this place for
a long time. That's why I just made a plan to visit it today, and that's it. How did the scenario place here? It's beautiful. It's beautiful. I cannot just describe it by words. Anyone, if you wants to visit this place, you can just experience it by coming here. And it's not just the view, it's about the sound and the nature also. And the adventure. We're from Shillong, and now we are studying in Shillong, and though we're traveling by bike and everything, so we'll go back. We're not staying here. We're not staying in any lodge or anything. Are you enjoying for taking bath here? And I see you have been swimming here. Yeah. Yes, definitely. How do you feel the water is cold or warm? It's It was cold, but it was really nice. really nice. There are fishes in the pond also, so we enjoyed that. How you got this place like in your state? How you find this place? We cannot find this type of places in our state. It's a complete different vibe in Meghalaya. What is the difference between Meghalaya and Assam? It's quite hilly. Well, even the nature and weather. Nature is quite more vast in Meghalaya as compared to Assam, and it's quite hilly, so we have a lot of waterfalls. In each and every part of Meghalaya we have a lot of waterfalls. So it's beautiful to see that. From Shillong it took around how many hours? 2 hours to reach here. Now you're going back to Assam. We are studying in Shillong right now. Bana dua mendai Thai kat bangi dan seng yelak sinong kanika cingtem kaladon. Hagi porba mensua kinong tem giadon tang saungut dan sangut. Hadu menta ngilayadon daga lai phon nesi sau khongut. Te hadu kan menta ka cingtem kan ne hikum chu na du mensua hadu menta. Aku
Tiap tang inya pai kendiat sia ini inong nyalam ibulai ru inong nyalam sunong inya tu ya kata ke jemut ba tidak nya tu kendiat ka kini ke benta ke jempi wa pi ya wan benlum benlang bentam yang cet put cetem tidak nya tu aduk no kini kelak dah kini ka sedang nadu mensyua Misi tharai malu mala kani ke sinong ha kani sawar Fladon lakmno sya kasi spa san thusna teng isu tharai mde ke bala biang tenadu kata kepor kani ke tem cungi kalayadon bati long shwa man shwa klacu tem batia pendon kam ni kani hagino kino ki kam ki besu tenat kumcu ha kecinya tho syong kurim dan ini hak kacing kawai bang Krismas dan ini hak kacing cer kun kerteng kun tu nangta longba kacing kawai dap senam kun kicu pendon kam dak ni ka cing tem kini kacing tem hak ni kisnong cungi kapesul tenat jadi kena samla kumcu ya kilong mi kilong paru habade kita kepor bernyepet miet te baro kilong mi kilong pa na yeng kilaya milut bat kila ya lej sim mentah saya kata kecaka kebangi sim ha kecing kemen di klub itu kendiat ha kini ka keduntam ke jong pi don kanungut hidan iya tem ya don si ar pengut lani ar putam dan apa kini kinong tem juga ar pengut kino cek jitam hidan kejing tem gadon si Lajak ke kita ke benengkong deka mandalin bar de khaitar ke balai deka mayolin deka basau deka bom haga tien kasi baro hi om gaksing kepia ringsur kia penhabdur kuno ya kini kedirai bat sistem jengpi Katkum bahaga sur kebayahab berkini sistem kicu ya kendok sai bat nak tak ni kendok sai nilaya bom ni khaitar kuncu ni syok ya ke bom ru ni penhap lang katcu dan gasur ke bom la kani ka mdalin te katu tingim la banten semar kani kicing tem ke mdalin long ke bakam cendong namar kerkom pensyat la ke don kani kicing ruai ke baring bha nimla Tegene ka cing ruai ke ba ya sinten ba mila alut ya baro. Ya mata kini kita jam kita hianang hina dan kinong hikai yufi. Nado menkong sim hak cing hiar pateng. Da ka cing kai har pateng ka jing nang hiar pateng. Namar badon kita gilong shua tiba tip bantem te baro ngi snutenan ngi sim nuksa yaki bakiru ki hikai ya benta cungi ki benang ki benang man dan mata ngai il ati bakani kadi kaji sedang ke jumpe wakil ailum gune ke hatu kajudan am kisin ki benaina kisin tio ki biolum gune ha ki por mensua kempat dadon kini ka mobai teng ya syong miet man la kacan miet ni pen berngia da ini cintem ngiyaj man la ka thliu yeng simia ta ka we thliu yeng armia ta ka we thliu yeng ngiyaj ter kutu ban ni persultanan napta ka yeng kesem ba ni pen singan napta choki kumcu haki por mensua ngiyalej kilkai samlaru ngiyalej kilkai samlada ini cintem habang isi yerwai pen syok sur isamlai labi na betai ni cintem ha kepor mensua menta pala nang yat kata kepor te kibriu kinda shobi curi ni cintem namar ba kelawan kenika mobai ta kamut na pring yuki kiba la yatam ta ladan mo kiba bacok jingit lomba ke cintem kidan mo kiblawan nyaluk samlaro ladan nam kiba ayo ta pring kisur cintem keladan nam ha kini ki staf kepada nangi syadian la sibuan kibriu kiba yo samladai cintem iyo ba iprasenong na sabar senong doni bayo sabar senong ru doni bayo ha senong ru
Thế na jing tem jung pi ha to kala kring em ye ki vat ki breu mi sabar ite ki bawan ngap ki bawan ka chen ni kadong khai. Ya kibawan sengam te kidon ketukat ni haba kilayadon te ngilalek bentem kilakot sya du meliam sya selong sya kini pramarcan hak cinya tho syong kurim kila ya khot habat sya du sikisya wardauki Pada ki ta lek tem. ngalek Te hak ni ki lek tem jung pi te ki breu ki khat pi da kaman subhana kadai ba lek terwa dal de. ikot da kemun snubha Te yo ai nam ki subhana ki ba. na beta choki ki ai snubha ki suburom tang ini baik sai centeng Kai ki tem. te don hiru ke bai burom tu ikhn dia khsoi kum kapon ban ya pendon kamnya kenika sistem Nasi kene kadai ka jing tem jemput kabana du ki apartemen jung ki bala sedang ya kene kumba si spa sam pos nam tam menswa nasi lam dei shwa ya kataru te nakaleng jung ingin sendang ya dang ya wat sisu ya jing don jing em ya jing ruspa jong kajet penru nyotram ba kidon halak ki jong ki kentoi kidon halak ki jong ki senong ki thau hal ki rai ki ma ba ki bru ki pensak nam ya kata ke jeng ruspa ki tiar kitar lagi ki klab kitab lagi ki tiar put tertem lagi hak ting ngatli ti menta sipor ngin ya sngap ya kene kenuhun tem bagi nyatem sotenat entah kene hakmat jong hak sat senong sawar